Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti maikadwa a Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7. Ta saan nga espiritu ti kinatakro ti inted kadatayo ti Dios, no di ti espiritu amangted kadatayo iti pannakabalin, ayat kan kinamanagtepel. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Orang di siya to, Gorge. Oy, nasaya talimabas ka, Daniel. Hindi niya ayos. Anya ti maipay ko. Di, agpainom na kasi. Naibusan din inuman mi. Huwag nga rad. Among matadyak kaya ti mabitin. Una, Soy. narinig ka mabitin, Bard. Pasensya mo lang kung man tumayawat ko, ha? Ingat. Antoy? Sangagasot Ayos. apis. Dati pagdatang tayo tanak. Hindi niya awat no. Kayat mo ta itong pakkan kadayta sangagasot apisos ayaw awat mo kanyak, ha? Dahita lang amin ang tinabati ako. Naman Artak nila. Awalan ti mainayon ko. Nayunam dayta, no di mo kayat nga gawid ka nga dabulom. Tisoy. Oras siguro niya ti aramidong kanyak. Ay, Talaga dahi tuilangan ti kwartak. No di mo kaya't ngawatan, awan mabalin ko. Lapsan kayo? Di na kang panawan. Tisoy! Ayusan tayo ang amtawan. Okay, Titan. Ala, iyag mo nga rin dayta. Ayos, napag-inom tayo. Inton maminsan. Nayunam to titid mo, ha? Pare, Iti kasta. cellphone mo, Sa anak ama bad trip kan ka. Itik sa Alan! ni Bards. Pumanaw kan ta na lamiis pa iti ulo. Ay na, talaga asyak tagngar-ngar nga. Gapo iti aramid dahi ati soy tatang. Amelia, balasang kau. Huston, di kan agpungtaw. Sa anak ngagpungpungtot tatang. Nga masurunak lang amin. Isupay matjay sa nga gasot a kinikil dahi ati soy kini Daniel. Nagbanugan ni Daniel dahi. Kalpasan na, paginumlaang dagiti awan mo't kwenta na at tao. Kwarta laeng dayjay, anak ko. Masukatan. Angam no dinangranda ni Daniel nga asawam. Ang mga no nakarkaron tinapasamak. Tatang, Hala, agkalma ka laeng. Kahit sapay la kumata maawatam ni Daniel. No apay akinay kayat na laengan nga inyawat kadatisaw jay sa nga gasot apisaws. Ngam ti makiriri kadakwada. Sapay la kuma, Amelia. Talaga ka day, adikan agbaliw pa'y anak ko. Anya aya tirumbang nga ramidag. Tapno baliwam laang day takin at tiprong mo. Mabalin ka di. Sumardeng kayo man na sumanao tamabwisitak. Anak ko. Tunggal sumangpetak. Kastanti bagbagayo. Da kayo ti agbaliw no kayat yo. Buisit kitne. Unayan ti kasta, anak ko. Saan kumamot akas na ti panagsasaum kanyak ah? Laglagi pam kuma, asyak ti inamo. Uray asino kayo pa'y awan bibiyang ko. Ibagak doon niya ti kayat ko nga ibaga. Awan maramidan yo, taaramidak amin akayat ko. kasayaatan siguro amang liklik kalaangan inton agawid ka, Daniel. Amang nukikilanda ka manan, no lumabas ka ijay istambayan dati soy. No, damay itad ko latan, ah. Anya, ngam Daniel, nakaamamak. Amangan no anyakit diti aramidan dakan ka. Iso nga rod ako, nak. Ano, damay itad ko. Itad ko latan. Daniel, Awan matlang ti sa bali apag nak nga agawid. Ijay laang. nakabutbutang. Amangan no anya ti aramidan dakan ka. Bakit? Iso nga rod na kanayon nga agkarkararagak. Nukas jay arumwarak dito balay. Ama pa niti trabaho. Tapno kanayon at tarabayan nak ti Diyos. Iso asahan na ka mabuteng. Amok nga minadinak baybayan ti Diyos. Bakit? Daniel, Nala, mabanakon. Amang ano maladawak iti trabaho. sige lakay. Aganad ka kuma. Unay kamutan manong. Nakasapsapang madakan diti balay.
Awan mat oras sa pilpilyan ti panagaram, Amok dayta manong. Ngam ado kumapay ta aramidak diti balay. Ngam gaputad da ka, jakon maaramin. Uy, Lori. Amang ano nalipata mo no asino ak? Ni, saan mat manong? Laglagi pam ada kayo laeng kadagiti kabalay mo tinawaya iti anyaman akayat yo nga aramiden dito'y lugar tayo. Takaamak da kayo asitaren dagiti buyot ko. Bueno, kayat mo mairaman kayo matitidad duma akalugaran tayo. Amasapul amang tedda iti protection mani kanyak. Tapno saan kayo aman ano, ha? Ni, saan kumamat akasta manong? Pangaasim, amumat no anya ti pagsapulan ti amak. Nagitimot kakapsat ko, saan a permanente ti trabaho da? No kastamat langayam, rumbeng nga asikaswen nak anaimbag no sarungkaran ka. Uwan, manong. Kat manipod dita, jak kayat nga awagan nak iti manong. Babe, tiawag mo kanya. Ngam, Oo, pay. Ada reklamo? Ha? ni, Ibagam lang, no agreklamo ka. Taitamot lang. Mangkibura kon dito'y balay, ha? saan pangaasim ko ma? No kasta nga rod, aklunin na kon. Tano saan? At dadakas ang mapasamak. Anya di ko nayo, tatang. Baren kunag, no agsardengan ti kinatiprong ni Tisoy, itatadan ka relasyon na. Sino nga itinangayat kan ko na, tatang? Ni Lore, iso ti ka relasyon ni Tisoy nga ibagbagak. Anya? Kasladyak sa mamati Nabayagan nga agar-aram ni Tisoy kini Lori. Ngam saan akayat ni Lori? Iso nga rod adi na kayat nga aklonan. Anya saan akayat ni Lore? Kat no nakitak idang agkibkibain, iso anak kunak nga adan ka relasyon ni Tisoy. Anya? Kasla saan anak kapapati? Ay na, Amelia, mamati ka anak ko. Kat sapay la kumata agbaliwan ni Tisoy ita, taadan ka relasyon na. Lore, balasang ko. Mangan kan. Jak kayat timangan. Sa anak ang mabisin. No jak agbidot. Binutbutang nakati anak ko. Iso anay kuyog nakadito balay. Saan ko nga ay ayatan ti anak yun, nana? Kunak to paikat. Amuklatan. Nagaramid manhen iti saan nga umno, jay anak ko. Apay nga manugot kaayawid na ka ti anak ko. Nagkamang kayo kumaa kadagiti pulis. Nagpangtati anak yun, nana. At dadakas ang mapasamak iti pamilyak. No jak umanugot ang mga klon kan kuhana. Nangruna no jak umanugot a sumurot diti pagtangan nyo. Anyan. Una yan ti kasjay nga aramid ti anak ko. Tinasaya at balasang ko. Umay ka. Itulod kan, ijay balayo. Mabutengak, nana. Jak kayat. Kasi tinakon-akon. Nagpangtati anak yo. Kadyak kayat nga dadakas ang mapasamak. Iti asino man akamang ti pamilya. Namnamag asaan la asang agasot tiyawat mo ita, Daniel. Ano saan? Siguraduak nga dadakas ang mapasamak kan ka ita. Amumet asan ko akayat tiriri Tisoy. Nadala sa bali adalan ko nga agawid. Sana ko manamag na ditoy. Anya ti kayat mo asawan? Pangasim Tisoy. Awan ti maited ko ita. Ta sa anak pa yung bata nagsweldo. Aniya? Talagang agsapsapol kay ti sakit ti bagiman niya. Amom nga da obligasyon mo tunggal lumabas ka dito Sa ita, ibagang nga awan ti kwartam. Ibagbagak lang tagpaiso Tisoy. Isong agpakpakaasyakan ka.
Numabalin. Sumubutak ton inton sumaruno. Aniya? Maasik ako matisoy. Ikarik, mangtedak inton sumaruno. Ang amno ita. Pasak pa'y kuma. Tatalagang awan maitad ko. Ti kunam kit di. Talagang agbirbiro ka iti sakit Ay, ti saan, bayan. Tisoy? Saan mo adangran ti anak ko? Pang-aasim. Aha. Ay na, Tatang, apay nga da kayo ditoy. madamdaman nagsarita ta anak ko. Tisoy, toy nay, alam mo na ito kakaiso na ako artak. Basta di mo dangran ti anak ko. Pang-aasim. Uy. Ayos dito ah. Okay. Oy, Daniel ah. Nakalisi ka ita. Ngam daytoy titandaanam. Inton sumaruno. Saan kan amakalisi? Kasanon no saan kayo adimtang tatang? Kasano ko man ni Daniel? Jack amo Amelia. Ang nalabit adinang randa di ati prong ti asawam. Unay matan. Apay ngamin ang kabutang ni Daniel day ati Soy. Amelia, mamati ak asaan nakabutang ni Daniel day di ati Soy. Saan atakrot ti anak ko? Pasensya kan Amelia, no kontrakt ti imbagam akabutang ni Daniel day di ati Soy. Talaga lang amin ama nagtepel ti anak ko. Aginggat mabalain, di na kayat tiriri. Iso di na kayat at tutupan day di ati prong. Pasensya kayo matan itinasaok tatang. Bunga la day tinaglaok adanag kansuron ko. Maawatan ka, Amelia. Kasano nga ta maliklikan ni Daniel day at tao. Saan man amaliklikan ni Daniel day jay ati Sawi. Mamati ak, amay pamuspusan ni Daniel aliklikan, tidakdakas ama pasamak itinagbaetan da adwa. Man nakibiyang kayo talaga niya. Nagkuna ngayon kay itulod ije balayda ni Lori. Binot boteng mo ni Lorey. Iso asim murot kan ka dito'y balay. Saan ahusto ti kasjay nga? Awan bibiyang yo'y tinaramid ka! Iso asa na rumbang ngayon tulod yun ni Lori! Anak ko, pangaasim tadi na kumamot laawan. Aramidat no niya ti kayat kong aramidan! Saan dak amalapdan? Man nakibiyang kayo talaga! Makapasuron kayo! Hindi ta kayo manlayan! Ti anak ko. Una yan, ti anak ko. Nakaro ti kinaalas ti ugali na. Ikagumaak asurutan ti anak ko. Amaganuan niya ti aramidan na. Karting timag na. Barang awan ija istambayan da ni Tisoy. Sigurado nga... Dayta masabat ko. Ninanasitang nga inan ti Tisoy dayta. Hanggang... Apayakas la marigatan na magna. Iggaman na ti barukong na. Kilatan na tumba ni Nanasitang. Arayatag! Nanasitang! Nanasitang! Talaga natalimudaw ni Nanasitang. Naawanan iti poot. Tinasayat, ipan ko adagos iti ospital. Sa dino ti papanam anak ko. Apay nagdardaras ka. Ija ospital tatang. Impan kano ni Daniel ni Nanasitang ija ospital. Anya? Kuna na nga ibagak kano kinitisoy. Nga maamakak. Iso asyak laangan ti mapan ija ospital. Ta iso kano ti mangibagak kinitisoy. Ay itinasayaat. Sumurot akmutan. Urayin nak, takuyogan ka. Agpakpakaasiak. Saan ka kuman nga giskandalo dito'y sango ti balay mi? Pangaasim. No di mo kaya ta nakarkaro pa iti aramidat ditoy. Agsubli ka nga rod ije balay. Pangaasim. Masyan ka kumakanyak. No di mo kaya ti sumurot kanyak. Nasaysaya at nga rod. Tisoy! Isardeng mo na ita. Kaya't nakalapdan kasta ka di. Saan, Tisoy? Nga masapol ang mapan ka adagos ije ospital. Taadda ije ni nanang mo. Anya? Hoy, Daniel. Di nakman alilawan. Adda ije balay ti inak. Pinanawak ije balay. Mamati ka kumakanyak, Tisoy. Adda ije ospital ti inan. Siyak a mismo tinangipan ken kuwana. Gapot akilat ang natalimudaw iti dalan.
Adda iti ospital ti inam, tisoy. Tatang, madanaga na. Ang mga niya tiramiden da di atisoy. Amelia, ikararag saan ko mga agaramid iti may kaniwas ni Tisoy. Tatang, Naimbaglakit din ata nasokon ni Daniel. Impagarup ko no sana may kuyog ni Daniel ni Tisoy dito ospital. Amo mo't tanti ugali day tataaw. aday tan tatang. Ne. Linapsan na tamad. Papanan na nga ta. Aday tan ni Daniel. Tatang, Amelia. Ay, kumusta ti ina ni Tisoy, anak kao? Madama pa ilang atamtaming hindi ti doktor. Sapay lang ko ma. Tama kalasat. Diyos ko, amok ama nagbasulak. Kanayon nga ipakitak at usuak. Awan ti santuak nga ure asino. Ado ti napasakitak. Gapo itikin at iprangko. Aklunek nga iti uray na minsan. Di kaingkab kabilangan, Diyos ko. Ngem adtuyak ita nakaparintumang iti imahem. Kidkid dawag nga ispalam ti inak. Ado ti basol ken nagkurangag ken kuana. Ket italaeng ama amiris ko dagita. Iswa pa nga asim ko ma, ta ispalam ti inak. Pangaasim, Diyos ko. Tisoy. Daniel, Napinta sa damag, Tisoy. Naispala ni Nana Sitang iti paggad. agpaiso? Uwan, Tisoy. Nakasarita ko na mismo ti doktor. Diyos ko, agyamanak. Agyamanak. Ikarik gagbalbaliw akon. Ipatag kan ay anak ti inak. Ikarik, Diyos ko. Daniel, agyamanak met kan ka. Uray pa'y naalas ti inararamid ko kan ka. Di ka nagduwa-duwa ng tulong iti inak. Agyamanak, gapo iti kinaman nagtapal mo. No saan gapo iti kasta agalad mo. Ang mga nuan yan tinapasamak iti nagbaatan ta. Awanan nyaman na, Tisoy. Lipatan mong tinapalabas. Tinapatag kita. Kat nakamiris kan. Kan, ti kapat ganiti amin. Naispalan ti inam iti paggad. At dan gundaway mo amang puno kadag iti nagkurangam kenkwana. Kasanuman ti kinaman nagbasol ti tao, nulakit di tamakaamiris daytoy, ket agkid daw iti pamakawan, si dadaan lata ti Dios amang pakawan, ken mangtarabay ken kuana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo, Dala, kinapudno ken biang. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo